Dur. Gerçi gece aydınlık var mı? Başka sevgili aydınlık mı? Ha? Gece aydınlık Bağa meseleden aytıp geldin mi? Yo yetik. Yıkar akıllı. Ha. Burası duruyor. Kahve miydi? Kuraymanı. Doğru. Demek ki kıydım ya aslında ne yapayım? Mehmet Tamam. Neyme композиция çalıp verecek? Neyme композиция yerine? Пожалуйста, başlayalım. Как вы думаете, работает Исахан? Ребята, смотрите. Надира, халам алейкум. Полностью. Альтело ishlayapti be. А вы думаете, легко снимать контент? Хороший, качественный. Качество. Да, и при этом показывать свой труд. Покажи нам труд сегодня. Покажи. Будем ждать от тебя качественного ролика. Ava İsa koyuyorum, bizim like batarsa. Hem ребяталар. Ребята, Karavanlı sözüm. Вот так они снимают. Ya bak yan kızımlar koyacaktım, olmadı. Yetişmedim rübada, buradan duş yeti alacak şu momenti. Gitti. Olmadı. Aynen öyle, aynı mantık. سلام علیکم دوستانی عزیز و مخلصانی مهربان. من با جمهوری ترکمنستان آمدم. در شهری اشقاباد هستم. برای شما با طریق اینستاگرام سرود و ویدیوهای جالب را پیشکش میکنم. سلامت و خانه آباد باشید مخلصانی عزیز. Mesele